ኦሮሞን አጀሲና በቃ ኦሮሞን እንዱኢን እንዴ ኦሮሞን ፊራን ቀቡ የደረ ሮባይ አካ አርጁማ ሳት ከገራላፍማ ሳት ፊራን ቀቡ ኡጋጌት ገሩ ሲንጉርበቲ ዳረብስ ያ ጉድሱ ጀራ ጅርቱ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ሱድ አረቢያቲ ዱቲ ኢትሙርታይ አያና አረፋ ዱራ አካ አጀፈመን ኢብሳሚ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ኩሉ ነፍሲን ዛሊከል ሞቲ ከነዴት ፍዴ ቦዴኑቲም ታግ ከድር መርቱ ጁሊኩ ገረፉ ለሚዲያ ከነረቲ ፍሮተኒ ኡፊና ጀናን ሐመ ገሩ ዋንስ እንደቡ ኬሳ ሙጫላ ይቪረታ ፖለቲካ ሐሳጅር ለሞንድ ኢልማንክ ፉለ ሚዲያ ባፍተን ከሙ አልማንክ የባፈቹ ወላል ኢልማንክ የር ጋፈ ዲኒ ከነጎዱ ለቢ ኢልማንክ የር ረኮጉን ገሄ ወሪ ሚዲያ ረባፍተን ኩን ይባል ይበት ከጋፈተንተን ሸኪ ተኩን ገባዲ ፊንፊኔ ነበር መጀመሪያ ተባለ ሙጫን ኩኖ ሐለ ከና ሚዲያ ረትታይ ወይ ፖለቲካ ሐሳጅር ከዛ ኦኬ ሳያሚ ዱማ ነው መጀመሪያ ሳያሚ ፋቲያን ዱመረቲ ሙአምቴ ሃዳ ፋጤ ዲፈማ ጋፈቲ ያ ሃዳ ፋጤ ጎ ያ ሃዳ ፋጤ ጎ እንታኔ ክርስቲናን በዳኔ እንታኔ ማታንፉ ዱባይ ራኮ ጂራ ባይ ሲካይ ወሬ መኪና ጉርጉርታኒ ዱባይ ኡፍታን ዱባይ አካምሬ ሙጫም ማቶሮ ሚፋሳ ጅረም ዋናቱ ይንግሊፈው ካናራ በፈዳ ገውጀል ቀበ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅርቱ ጀረመንቲ ሙስሊማ ክርስቲያና ፕሮቴስታንቲ ሰደንከነ መለጅራ አመንቲኒ ዮጅራቴ ሁንዱም ቲኬሰኑ በጋሃራ ጌሰነ ስኒን ጀዳ ዋቶ ኩሰንቲ ሞርባደ ሙጫ በሬዲና ሲቲን አካ አዱኛቴ ለመፋባት ያገርተኒቱ ሙጫ ኢትዮጵያ ታቴ በሬዲና ሲቲን አካ አዱኛቴ ለመፋባት አካ አፍሪካቲ ተቆፋባት ኢትዮጵያዊቷ ቆንጆ ሀሴት በእንድ በተካሄደው ዓለም አቀፍ የቁንጅና ውድድር በዓለም ሁለተኛ በአፍሪካ አንደኛ ሆና ውድድሩን አጠናቃለች። ከ109 ሀገራት ከመጡ ቆንጆዎች ጋር ተወዳድራ እንግዲህ በአፍሪካ አንደኛ በዓለም ሁለተኛ ሆና እንግዲህ አጠናቃለች ውድድሩን። Thank you so much for this question. Because as Miss World Ethiopia, it's very beautiful. A lot of it's very beautiful. A lot of people think Miss World is just another pageant, another beauty contest, but it is more than that. There are so many children and mothers behind me that get so many things from me from standing here. Ingilifanan daga wanin ne jadu garum be Ethiopian to ever make it this far, and I hold so much pride in it. ነጨበጨብና ማስላ ዋንጋር ያሳኒ ሚቲ ነጨበጨብና ንስ Making it here is not only for me or for Ethiopia. አይ ኢጆሉ መከኘቱ ገዲ ቦደ በኒ መለ ሙጫ ከነ ማን ጫልቱስ ዱጋ ረቢ አቲ ከሰቱን ጫልተ ሙጨቲ ከነላም ዋይ ጅሬኘ ከኛቲ መሬቱ አከ ሙጨቲ ከነ ፏጀተኒ ድድበተኒ ባተኒ ሙጫ ከነን ጫልቱ እሺ ፈቲያን ከኘቱ ይወለል ትጀኑ ኩኖ ሰዳቴ ማነት ደብቴ አከና ከዳታ ጅርቲ አሆናኒ ላሂ ወላሂ ወኔ ኮራ አሆናኒ ላሂ ሶዳቴ ፊጌ ኢሲኒስ መነ ሂዳገሉራ ዱጋዳ አከሚት አባዚኮ አኒስ ዱራ የወነ ታዚያታ አንከኒያት ባደ ቀልንጎ ዘንደኝ አንዱ እንግራ Quanto una versifica arsitti con la fate. Kanu ma fakka kana arrabsa turte atamma. Masu ma callu manjettu. Hada fate ko suta jadi demi hada fate ko. Kullu ko gari shoko. Keni wali tibwa. Ilkaani dhiifarrabni yoo garii wal nyaata akkasumas wajjin jiraata. Artistoota tajaajiltooti baay'ataniitu. Sorry. Anyways akkuma kana taa wajjin jiraatu jarri kunis wal arrabsuu akkasuma yeddu jaraa galaanis intu hamaatti baa jechuudha. Oroota mallattoon qiyaamaa geera jennaan soban see ajiraamman. Yoomi asiji majaaniif sareen akka kara wajjin utaaluu jalqaban.
bara dhumaa keessa jarri wal nyaatan bineensonni wal nyaatan wajjin jiraatu jedhameera dhugaadha. Reefina manaa jira qugeera bakka waan qabdanu nyaadhaa shi waan qabdanu nyaadhaa gizeedhaan bakka. Akka kana isiitu cidhiin ofii isaayyuu. Orotaa bakka jireenyi keenya waan dheeratu natti hin fakkaatu jarri wal jibbitanus dafaa waliin araarama akkuma ijoollee kanattuu daftanii waliin araaramtanii isinii wayya jarri waan lafa kakkaataa jirtanus nyaadhaa. Akka dhaamsa tanan amma gaafa kaanu nuuf hin birmatin. Oo dandeessee har'a akka si innaata akkanatti hojjedhu jennee si kakaasu isarratti nu birmadhu. Waan ta'etu jette keessaa tokko hin daganne faazariin kun rabbi kaasu bisa laataa jennaani masgida dhaqeen dhufaa salaataa jennaan maal godhe gadi ba'ee bishaan baaldii keessa jira lafatti kan naqee jechuudha akka nama hoddaati lafatti bakka lamatti kan naqee bakka kootti bakka isaatti si gad naqee jechuudha qorqoraa kaa'e meera biitii irra ka'uun hin oolle yoo isa gade maal qaba bishaan naqee lafatti naqee bakka lamatti jechuudha akka awaan anaaf inni hoddaanne ciisee yeroo faazarii masgidaa galu barreetu kaka jedha yeroo barree isa galee dhaqu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaan irra ciisee tu booddee naqimmiidha aamin jedhee aamin jedhaanis wanti inni nan barsiifne jiru dhageessanii isii gaafan bishaanitti naqee ciisee booleera jedhu naqee. Ishi har'ammoo maaf dhuftanii nu cinqitu ishi miidiyaa kanarra maaf nu cinqituudha amma rakkinni keenya maaf miidiyaa kanarratti wal nyaatu ishi ergasii waa akka kana wal jaallataa wajjin guddattanii har'ammoo mimi maaltu wal isin nyaachisa. Nu lameenuu ni jaalatteemi? Fillachuutu isiniin jaaladhe. Eedoo nu lameenuu ni jaalatte? Isa kana ofirraa dhiisi. Akkasii? Ati maal qabda sila? Waa hunda kophee, kofoo, qamisa, za'a. Ati maal qabda? Makanaa motora amma seena. Wannumaa hin jiru jechuudha. Fadhii teessee godhaa. Waa hunda naaf goota? Waa hunda siif godha. Waan ati barbaadde hunda. Fillachuutu mana jaalattani? Allah qoyamee dhufe. Habibi. Hello. Etuu si wal nyaatan namni biraa sinirraa dhufe. Wanta akkasiitu nu qunname. Lammiileen Itoophiyaa Suud Arabiyaatti duuti itti murtaa'e ayyaana Arafaa dura akka ajjeefaman ibsame. Lammiileen Itoophiyaa Suud Arabiyaatti adabbiin du'aa itti murtaa'e mana hidhaa Naayijaaranitti akka argaman adabbiin isaanii ayyaana Arafaa bara kana dura akka raawwatamus itti himamuus maatiin isaanii himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa Suud Arabiyaatti duuti itti murtaa'e ayyaana Arafaa dura akka ajjeefaman itti himan birmannaa gaafatan. Lammiileen Itoophiyaa Suud Arabiyaatti adabbiin du'aa itti murtaa'e mana hidhaa Naayijaaritti argamuun adabbii isaanii ayyaana Arafaa barana dura akka raawwatamu itti himamuudhaan maatiin. Please badiin jaraa yoo akkamu guddaa ta'e ijoolleen kun badii sana tuun bariin hojjeta. Badii sana akka jarri hojjetan kan godhe dallaalaa. Dallaaloonni garuu hojii sana hojjetan dhugaa rabbii boorisinis harka namaatti akka kana taa'u. Har'a qabeenya keetii jettee ijoollee gara du'aatti gurguraa jirti. Boor garuu ittiin qabamtaatis. Haa ta'u malee badiin jaraa yoo akkamu guddaa ta'e ijoolleen kun ituun bariin sana hojjetan. Ijoolleen kun ituun bariin ashiishii fi caatii fudhatanii gara Saudi Arabiyaa keessa galuu deemu. Mootummaan garuu qabee ajjeesuudhaaf qanii qofa taafaafi. Arafaan ituun ga'in jechuun har'a meeqa? Bakka qanii shan yookaan qanii afur tafaaf ijoollee kana. Ituu ijoolleen kun hin ajjeefamiin mootummaan keenya please. Yaa Oromooti jeenoo qaluma asiriidhaan asii mirqaana jimaati Liibiyaa deemee Liibiyaatti qabamee jira. Yaa Oromooti mirqaana jimaatti achi nageessa gaa qaluma asiriidhaan jira. Maal nama lainoo akkatti na tumanii wayyaa abbaa yaa Oromooti jeenoo mirqaana jimaatti achi nageessa akkatti jira gaa nagartanii laa inoola harka kayyala. Yaa Oromooti jeenaa dirmaddaa inoo akkatti jira inoola. Gowwaan hin dhalatin dhalatu sin guddatin jedhe abaara Oromoon kun. Ishi maayini maal barbaadda laayikii barbaadanii laayikii isiniif goona hojii biraa hojjedha. Hojii hojjechuu dandeessan danuutu jira. Qalli akkasii lubbuu nama irratti akkamitti qalladama. Ashi sarpiraayizii godhamaa jirti. Sarpiraayizii kana immoo ilaallaa meemi. Sarpiraayizii akkamiiti? Akka jedhamu ilaala rabbii jedhaati. Akkasii. Yellame. Koi. Rami kipenda mul'achuutti jiru. Natti dukkanaa jira. Dafii bani kaadara rabbicha maanu iyyuu sarpiraayizii ta'aa jirroo. Maal taasisu gambees garuu maal taasisu. Waan Ramix. Ishi. Isti sarpiraayizuun. Noo kootu kaawwalii ilaala waan rakkoon qabu.
والله لازم يلبسها واكل كنفة إجراني نو ولي لا لا كونغو ምንድነው እሱ? እዴ ይከፈታል። ተረጋጊ ተረጋጊ። አከሲ ምንድነው እሱ? ጭላጭልጭ ሀበነሙ ጋይስ ሀበነሙ ያ ዋና ጃይባ ወይ ዋና ለማሙ እንደንደ ማይኒ ወንተ ጃይባ ማይኒ ቆይ እስ በነሜ ረበቃ ወንታ ጋር አመር ያ ረቢ ቆይ ማይኒ ወንተ ጃይባ በነማ ጅራ ማሻአላህ ዳ ወላሂ አላሁ አክበር ማሻአላህ ዳ ወንዲ ከሰኑ እና ጫሉ አና ጫሉ መዳል ወቆቴ ከንጀር በሄ ቁርአን ወይ ልብ ገለጭ ደው አከሙ አከሲ ሄዱም ዴካ ኦሮታ ጉርባ ከናፍ ሞራል ኦልካተኒ ያጨበጨቡ ፊቀብዱ ጉርባ ዳይመንድ ጫሉ ኦልካተኒ ታጭርቱ አመሊ ማይኒ እንታይ ነው ማህረበረቱ ቁርአን ዱጋረቢ ኦልካተኒ ያጨበጨቡ ቀብዱ የኔ አባት አመሌን ታጅቱ ኦልካ ጨበጨባ ስኒ ጀደበ ሚቲ jirra kuno nu jiraachise jirra kuno nu jiraachise waa tokko mufanne yaa jarana kan keenya jennutu bineensa nu nyaachise Otoo sabni isaa dhumatu maaf callise harka sabaatii nyaatanii maaf akkisu oggaa diinni sabatti harka laatume attamiin callisu. Walii gallee lollu malee roorroo nu hin dhiisu bilisummaa biyya koo dhabee angalee hin ciisu numa wajjin jiraachaa nu nyaachuuf nutti yuusu keessummummaan jaraa nutti taate hammeenya. Fira jechaan gargar nu qoodan tokkummaa keenya Rabbii malee namni hin qabu jabeenya Rabbiitti mannee falmanna waan dhugaa keenya nurraa deemaa isiniif hin taane teessumni keenya. Keessummaa dharaa eenyutu keessummeessa keessummaan dharaa keessaan bineensa keessummaa dharaa eenyutu keessummeessa keessummaan dharaa keessaan bineensa biyya abbaa koo irraa diinan sodaa eessan dheessa. Garaa koo hidhadheet qabsoo kootti jajjabeessa. An sagalee kanaan deemiitii boqqolloo eegisiin jechuudha keetan. Sagalee kee keessa mudhaamsa gurguddaatu jira jedhan calluma jedhe. ገብቼ ልጥ ብዬ ልተኛ ወይስ ወደ ስራ ልሂድ? ማክለተኛ የራሱ ጉዳይ ሲያመጣኝ ነው። ግን አሁን ልተኛ አለ ምንም አይመጣም። ግን የቤት ኪራይ ኪት አባቴ አምጥቼ ነው የምከፍለው። ብሰራ ይሻል እገተኛለሁ። ገረውጂት ወደ ስራ ልሂድ። እንቅልፍ እንጀራ ይሆናል፣ የቤት ኪራይ ይሆናል። አይሆንም። ገረውጂ ቤት ልሂድ ወደ ስራ። እማማ አስካሉ እንዴት አደራችሁ? ሰላም ነው ወይ? እንዴት አደርኩ? በቃ ወደ ስራ እየሄድኩ ነው። ቤቱን እያያችሁልኝ። እሺ እሺ፣ መልካም ነው መልካም ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ። እንግዲህ ምንድን ነው ደግሞ እዚህ መምሸት? ምን አገባኝ? ሂድ እዚህ እሱን ጓታ እኮ ሰዓት ሄደ። እኔ ግን እንደዚህ ብተኛ ነበር። እንዴት ይመቻል ቦታ። እንዴት ደስ ይላል። ኧረ ረፈደ። በእናትህ ሂድበት። ቶሎ ቶሎ ልሂድ እንዳይቆርጡብኝ ነው የማልፈርከው። ነው እዚህ ጋር ሰው እየመጣ የሚሸናብን እንዴ? አራግማማችሁ ስፍ ኧረ በለው። እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት ነው የሚገባው? ሰው ቤት በኩል ስራ ሂድ። ልቅር እንዴ? አይ ልስራ በሉ። ደህና ዋሉ።
ደስ ከስረልኝ ዋና ከሲፋቱ ነው ቁነሜ ዋንታ ከሲቱ ነው ቁነሜ ሰበር ዜና ኦዱ አሜ አቡ ፋኑን ገረመነ ሂዳሴኒ ሰበር ዜና አቡ ሰገጤ አዲስ አበባ ቃልቲ ውስጥ ከርቸሌ ገብታለችና መልካም የከርቸሌ ዘመን እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ምክንያቱም በራሷ ቀባጥራ እጇን ሰጠች ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ነፍስ ከማጥፋት ተረፍ ያለው እኔ እናመሰግናለን የኢትዮጵያ ህግ በዚህ መልኩ ነው መስራት ያለበት አከ ሳውዲ ኬሳ ሴቲ ኡመተ በላ ከናስ ኬሰቴ ሲያረብሶ ሩፍቴ ዋና ረበኬት ያርገቴ ታገሩ ሞጆሌን ኬ ሞቦ አጅሩ ጀርሲ ፈካተኑ ላይቢ ረቲ ቦ አጅሩ የሚጠይቀው እንኳን ሰው የለም እዛ እኔ ግን ነግሬዋለሁ ድምጽም አደራ ግን አንድም ሰው በተለይ ከኛ ካማራው ስለሰያ ምንም እንዳትሉ ታጠብቁበታላችሁ ማርያምን ዝም ማጥበቅ አይደለም አይፋቱትም ምንም እንትን እንዳት ምንም አላልም አይፋቱትም ይሄ ምንም ማለት አይጠበቅም ግን አሉት አላሉት አይፈቱትም ታያው ቃሊቲ ታስሯል ሰማችሁም እንዴ ሳመቻለሁ እኔ እዩላችሁ ነግሬዋለሁ አቲት ብዩዋለሁ ወላሂ ነው መላችሁ አቲት ሳያው ለዛ ነው እኔ ምንም እንትን ያላልኩት ምንም ማድረግ ስለማይቻል ምን ታመጫለሽ ምንም ሳውዲ ቢሆን በብርሽም በምንሽም በሆነ ነገር ብለሽ ልክ እንደባለፈው ታስወጪዋለሽ ኢትዮጵያ አጅቦች እጅ ነው የገባው ሊገሉትም ይችላሉ ስለዚህ ዝም ማለት ነው anyways ከዚህ በላይ እኔ ማውራት አልፈልግም ከካናም ቦቴራ ካውንቲ ገራን እንጅሩ ለሞካቻ ለጋለ ጅራ በቃ ዲሳ ሳውዲ ኬስ ተከቴ ሲያረብስቱ ሚዲ አከናምኒ ሲዱካ እዩ ሚቲ ሮ አርከ መንግስት ያርከ ሞቱማ ኬስ ገልቴ ነምኒ ቶኮ ሲፍ ቬምቢር ሞት ዋንከ ነገሩ ጀረጆን ዳንኤል ራ ሁበቹ እንደንደኛ ጀረጆን ዳንኤል ራ በረቹ እንደንደኛ ኡጋራ ብቻ ነምኒ ሲኒ ወጅን ጋፈሰና እዩ ሁንዲ ገረጋዴ ስንላ ሃይማኖት አይፈቅድልኝም የሷ ቃል ፈልገም በማለት በስተት ወደ አካውንታቸው የገባውን 225,000 ብር የመለሰው ግለሰብ ይህ ሰው አህመዲን ሁሴን ይባላል። በአዋሽ አፋር ክልል እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሹፌር ሲሆኑ በስተት ወደ አካውንታቸው 225,000 ብር ይገባል። አቶ አህመዲንም እንግዲህ በሰዓቱ ይደናገጣሉ። ለአቶ አህመዲንም እንግዲህ ከትንሽ ሰዓታት በኋላ ይደወልላቸዋል። የደወለውም ሰው በስተት ብሩን ወደ እነሱ አካውንት የላከው ሰው ነበር። አቶ አህመዲንም እንዲህ ብለው ነበር የመለሱለት እኔ ሰው አልፈልግም ሃይማኖቴ አይፈቅድልኝም በማለት አንድም ብር ሳያስቀሩ 225,000 ብሩን እንዳለ ልከውለታል። አቶ አህመዲን በነገራችን ላይ ደሞዛቸው ዝቅተኛ ቢሆንም የሰው አቀን አይፈልጉም። እንደዚህ ያሉ ጥሩ ሰዎችን ያብዛልን። ፎሎ ማድረግ አረፋዳ ጀለገው ኬ ብሪን ኩምኔ ዲብደ መቶ አካውንቲ ኬሰን ረጋሌ ጀቹ እንዴ ቢስቱ ነምቹ መብሪ ሰን ራንፈተ ይርጊን አደራዲ ሲረቢ ጀዲት ያረፋን ባናን እንዚ ዴቢስ ጀቱስን እስን አከስ ጀቱ akkuma isin beektanu kadir martuu ilmoo koo gara miidiyaa kana irratti baasina sababii kuutiin ilmoo koo miidhuu hin danda'u ilmoo koo na jala ajjeesuu hin danda'u baay'ee sodaatee gizee hunda himata garuu ijoolleen immoo didaniituma gara fuula miidiyaa kana irratti dhufaniiru waan isin dhibu keessaa immoo gara fuula miidiyaa kana irratti dhufanis akka ijoollee sabiyyii tiktookii dhuma noormaalii hojjetaa jiran wanti jarri hojjetaa jiran waa'ee poolitikaa waa'ee siyaasaati. ኦኬ ፊንፊኔ ነበር መጀመሪያ የተባለው አዲስ አበባ መጀመሪያ ፊንፊኔ ነበር ከዛ ኦኬ ሰያሚው ግን ማን ነው መጀመሪያ ሰያሚው ባለ ሀገሩ ነው እሱና ኢትዮጵያዊ ነው ባለ ሀገሩ ምናምን ሌላ ቋንቋ የለውም ግን ንጉስ ነገስታት ናቸው ወይስ ኖርማል ህዝብ ነው ያ ነገስታት ክልሉን ያዙት እነማን ነበሩ በዛ ታይም ላይ ኦሮሞዎች ነበሩ ኦኬ ማን ነበሩ እንትን በዛ ታይም ላይ የሚመሩት ኦነር የሚያደርጉት ያንን ያ ኦሮሞ ነበር እንትን የሚለው በኦሮሞ በገዳ ስርዓት ነበር የሚመራው ሙሉ አዲስ አበባ ከተማ አዲስ አበባ ማለት የተባለችው ዋና ሳይን ኦሮሚያ ሙሉ ፖለቲካ ከናታ ሳጀራ ገሪ ኦሮሚያ ማዛጋሪ ሀሳ አይ ነው ገሩ ሰለም ኦሮሞ ምድር ኦኬ እስከ ድረስ ነው ኦሮሞ ምድር ካርታ የለም እንዴ አይ ያሁኑ ካርታ ሳይሆን ስለዛኛው ስለ ቆየው እንትን ነው ለዛ ነው የጠየቁት ያሁኑና ዋናው ካሁን ባየው ልክ መስፋቱ ኦኬ ግን አዲስ አበባን ግን በታሪክ ተቀምጧል ለምሳሌ አንተ ማስረጃ ታሳየኛለህ ኦሮሚያ ብሎ እንትን ያላል ፊንፊኔ
ያለ አሳይሃለሁ። እስኪ አሳይ ማስረጃ። አንተ አሳየኝ። ቅደም አሳይሃለሁ። ችግር የለውም። እኔ ካሳየው ግን እንዳይደብር ብዬ ነው ቀድማ አሳያለሁ። ችግር የለውም። በደንብ አስረዳሃለሁ። በጉልን ታምናለህ? አምናለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። በቃ ኦኬ። ምን ብለህ ማለት አዲስ አበባ ብሎ መውጣቱን ነው ማፕ ላይ ምን አዲስ አበባ ብሎ መውጣቱን ነው ትረኝ ማፕ ላይ ሎኬሽን ላይ እሱንና ያላትን ላሳየ ነው። ቆይ አንዴ ላሳየ። ኦኬ። ቃል በቃል ታሪኩን ላይ እሺ ቃል በቃል ካሳየ which is the capital city in Ethiopia ስትለው ምንድነው ጎግል ላይ የሚያመጣልህ ለአንተ? አዲስ አበባ ሊል ይችላል እኮ አልካልኩም። inni gaafatus poolitikaan danda'uufu maasaatiif እኮ አልካልኩም እኮ ግን ይሄ የመጣው በነገር ሌላው እንዲሁ በቃል ላስረዳ። አዲስ አበባ ያለችው ጣይቱ ናት። ከየት ሌላ ማንን አምጥተህ ነው? ያለ ህዝብ እኮ የሚያውቀው እገሌ ናት። አንተ ከኢትዮጵያ ውስጥ ነው የኖረው። ዘረኛ ነህ እንዴ? አይደለሁም። ዘረኛ ካልሆንኩ ይሄ ሀሳብ ማን ይሰጣል? ዘረኝነት አለ። በራሴ ፕራውድ ነው የምሆነው። ገብቶሃል? ኦኬ። እንደዛ ከሆነ ታነባለህ። ዘረኝነት አያውቅም። እንደ ኦሮሞ ዘረኛ አይደል? አንተ ኦሮሞ ናት። እኔ ስለ ኦሮሞ አላወራሁም። ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው የማወራው። ምንድን ነው አይ ዘረኛ አለው እና ማን ይሰጣል? በራሴ ፕራውድ መሆን ደስ ይለኛል። በራሴ ፕራውድ ደስ ይለኛል። አንዱን ገደል እየገባ ነው። ልክ አይደለም። በቃ ልንገርህ፣ ላብራራልህ ነበር። ታውቀዋለህ። ሳይ ታውቀው አይነት ነገር ነው እና ምንም ላብራራልህ አልችልም። እና ይመችሽ ማሜ፣ በደንብ አንብቢ ምናምን እውነተኛውን ነገር ፈልጊ። ይመችሽ። አይ በሰፊው እንገናኛለን ሁለታችን። ኧረ ብሎሽ በሰፊው ይለኛል ጥላታ akkas hin dhageessanu kanaan poolitikaa akka kanaatti haasa'aa jira. Waa'ee poolitikaa keessa galee akkuma argaa jirtanu haala kana namaa wal dhibaa deemtu gisee poolitikaa keessa galaa deemtanu. Yeroo kana keessatti mucaan kun immoo gotisa biyyii ta'e jennaan jalaa miidhamuu ni danda'a isa jedhu innis sodaateetuma kanaaf gisee hunda haasa'aa jira. Waan inni haasa'u kana garuu mucaanis fudhachuu qaba jedhee nama sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaataa sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti jechuudha. Amma yawwanaa kan na wajjin turtan himee mi'aas jedha al tokko.